This is Prophetic Wave. Asingana Prophetic Wave njengamanje kumsakazo wakho thana khulumba kodwa 96.3 FM sithatha Slindo igama lami nguPastor Slindo Madwe umsakazo olalela njengamanje imbokodo 96.3 FM. Okay. Firstly, ngibonga iProphetic Wave movement ngokuthi ke ingene kulensuku kusola ngoLesihlanu umgqibelo isonto bese ku prayer and fasting for 3 days. Umgqibelo uLesihlanu ngale izolo kanye namhlanje seku prayer and fasting, and le prayer and fasting izonqanyulwa manje uma ngabe siphuma enkonzweni mabe sobe enkonzweni lungile singayinqamula. But let me take this opportunity ngibonga kakhulu kubazalwane baku Prophetic Wave esinamba ku WhatsApp group esinamba ku movement ngokuthi bangene ku prayer and fasting, and then mangithumelela ufakazi bebonga uNkulunkulu ngendlela eyisimangaliso abasiza ngayo. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Kunenkonzo silungisayo ke inkonzo ezoba kwaMashu this time around. Izoba kwaMachu sisa estimate uJuly ukuthi sibe lapha kwaMashu ye Prophetic Wave elandela izoba kwaMashu siyaphakathi esinqaweni phakathi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela esimangaliso ngokuthi niyayikhulekela le movement yenu, and futhi uNkulunkulu uyanisiza nani ngokubheka ngoba busy nikhulekela yona. Now let's talk about this, guys, because this is very important ukuthi understand as abantu aba prophetic, right? Now kukhona into ebizwa nge-prophetic evangelism. Prophetic evangelism. Now, did you know ukuthi uma ngabe sikhuluma nge-prophecy, i-prophecy iyakwazi ukugqoka isambatho saka-evangelism. So ngabanye amazwi, i-prophecy iyakwazi ukuqhamuka njengento ye-evangelism, yokuwina ama-souls, ye-soul winning. Ngaya ngathi ngikufundisa ngalinye ilanga sakhuluma indaba ukuthi uma ngabe sikhuluma nge-prophecy noma nge-anointing yaka-prophecy noma nge-prophetic anointing, i-prophetic anointing ithi ayifane ne-evangelism. That's why sometimes uzothola ukuthi umuntu o-prophetic unakho ukuba like ukuwina ama-souls mbijana. It's just because unayo lento yokuwina ama-souls. But umehluko ke yilo, uma ngabe sikhuluma ngomvangeli, umvangeli uwina ama-souls ngaphandle awangenise ngaphakathi. So ama-souls abekade ekude noJesu, so abebekade bengayi-understand lento kaChrist, so abawine ngaphandle abafake ngaphakathi umvangeli. But uma ngabe sikhuluma about the prophet, a prophet is able ukuthi awine ama-souls angakaze ezwe ngoJesu awafake ngaphakathi. And then futhi ke prophet is able to win ama-souls ake azwa ngoJesu aphinde abackslide kodwa aphinde wabuyisele kuChrist. Uyabona umehluko? So umehluko ngithi umvangeli uwina ama-souls angakaze ezwe ngoChrist noma abekade egqiza iqakala indaba kaChrist, awine lawo ama-souls awafake ngaphakathi kuChrist, awafake emzimbeni. But mabe sikhuluma about the prophet is able to win ama-souls angakaze ezwe ngoChrist njengomvangeli. So ngamanye amazwi yakwazi ukuvela njengomvangeli awina ama-souls ngaphandle awabuyisele ngaphakathi. And secondly, umprofeti futhi ke assignment yakhe yesibili yokuthi akwazi ukuwina ama-souls, ama-souls lawa anjani, ama-souls ake angena kuChrist aphinde futhi abuye aphumela ngaphandle aphinde futhi wabuyisela ngaphakathi. So uma besikhuluma ngomvangeli, ngomprofeti ogqoke i-evangelism, so operate kakhulu kuma supernatural powers esizwa umoya ongcwele. So ngamanye amazwi, the more operator prove ukuthi uChrist uhamba kahle, uhamba naye, leyo nto yenza ukuthi ama-souls even nalawa angaphandle noma akakade ngakwezwa indaba kaChrist bese bebona ukuthi nangu umuntu abadinga ukuthi sihambisane kanye naye noma silandele igrace yakhe. So ngamanye amazwi, a prophecy can be a part of ilokuzana supernatural belt, and then futhi ke naloku spread ama good news. Now uma be uchecka kulokuzana kwi-New Testament, kwi-New Testament mangabe sibhekisisa lapha kwi-New Testament siyathola ukuthi ke
kuneverse noma kunama scriptures aconfirma lokho, kuneverse noma kune scripture esiconfirma lokho lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse number 24 kuya ku25. Mhlawumbe angizama ukufunda ngesizulu, ngizama ukufunda ngesizulu abaseKorinte, asikijime siye kwabaseKorinte laba bokuqala ngifuna nabaseKorinte bokuqala chapter 24. Where is 24? Where is 24? Where is 24? Oh yeah, I mean 14, sorry. 14, verse number 24 kuya ku verse number 25. Alright, isithi ke kepha uma bonke beprofeta kungene ongakholwayo noma ongafundile uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Verse number 25. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyakudalulwa, njalo uyakuwa ngobuso, akhuleke kuNkulunkulu, aqinise athi impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. So ngamanye amazwi lento iyiproof yokuthi uma ngabe uoperate ngaphansi kwe-prophetic anointing noma kwi-grace ka-prophecy, so uyakwazi ukuwina ama-souls. Ngani? Ngenxa yokuthi labantu bazofika nezinto ezifihlakele enhliziyweni zabo abangathanda ukukhuluma ngazo, ezinye izinto abantu abazihidile ezingaziwa, but wena as umuntu prophetic, so uyakwazi ukuthi ungene deep engqondweni yakhe ufunde lezo zinto, noma ungene deep enhliziyweni yakhe ubone lezo zinto, and the moment uveza ukuthi uNkulunkulu leyo nto ayifihla enhliziyweni yakhe uNkulunkulu uyayazi, uzombona enza njani, uzombona lo muntu power down ngobuso bakhe. Ngamanye amazwi lento yokupower down, it is a symbol repentance, or rather it is a symbol of praising the Almighty God. So ngamanye amazwi ngokuthi ukwazi ukubona lezo nkinga adlula kuzona noma lezo mfihla adlula kuzo, then bese ke wena as a prophet noma as a prophetic person ukwazi ukumkhombisa ukuthi uNkulunkulu ayikho into efihlakele kuye. Wenza lo muntu noma ngathiwa ube kade engaphandle kaChrist noma bekuthiwa ube ngaphakathi kaChrist but waphinde wahlehla, le umenza ukuthi alangazelele ukuworshipa the same God that you are worshiping, and then futhi umenza abe kulento yoku understand ukuthi uNkulunkulu ongakuwe mukhulu, uzomuzwa power down, uzomuzwa ethi cha impela uNkulunkulu ophakathi kwenu mukhulu. Ngani? Ngenxa ukuthi uye wa demonstrator the divine power, or rather the power from above. Do you understand what I'm talking about? So into eyenza mangabe iqhubeka le ncwadi engifundayo iziveza ukuthi that's why abantu abaningi uthola ukuthi bamuvela kulabo abanye abantu abasebenzisa umoya obumnyama ukubona inkinga zabo. It's just because they are seeking amalokozana ama supernaturals noma ama divine powers. So ngamanye amazwi usuke ufuna the supernatural power ukuthi ayibone ukuthi ikhona. So just imagine ke wena uzoma ku Christ and ube ngumuntu o God centered, ube ngumuntu o Christ centered, ukwenza konke lokhu uku Christ, ukuthi labo bantu abaphumela ngaphandle beyofuna usizo ebantwini bakwi darkness ukuthi bangeza kuwe bezothola usizo kuwena, baze bamvuma uNkulunkulu wakho ukuthi ukhona, bangaba ngakanani. So ngamanye amazwi lento yokuthi umprovele ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukungena empilweni yakhe, uyakwazi ukubona isimo sakhe, uyasibona isimo adlula kusona, and then lokho ukwenza prophetically usizwa umoya kaNkulunkulu umenza ukuthi makabow down, amvume uNkulunkulu wakho ukuthi ukhona. So ngamanye amazwi as abantu aba prophetic, or rather as a generation a prophetic, or rather as a community of prophetic, kubalekile ukuthi exercise the power of God ebekwe ngaphakathi kwethu. So the more we exercise the power of God ebekwe ngaphakathi kwethu, si exercise siku Christ, leyo nto izokwenza ukuthi sigqoke isambatho noma sigqoke i-overall yokuba ngaba prophet aba evangelistic. So ngamanye amazwi sizowina ama souls nge prophetic anointing efakwe ngaphakathi kwethu. So ngamanye amazwi allow uNkulunkulu ongaphakathi kwakho ukukusebenzisa as umuntu prophetic to win ama souls. So ngamanye amazwi bakungabe ngazathi i-title ukuba ngumprofeti, but kumele understand ukuthi
ukuthi as umuntu prophetic une assignment of winning ama souls, une assignment okubuyisela abantu kuChrist, une assignment okuya ama backsliders, une assignment okuya abantu esebephelelwa amandla babuyisele kuChrist. So the more ubakhombisa to Christ okuwe unamandla, the more ukhombisa ubakhombisa lamandla asakhona, uChrist usakhona, usengakwazi ukushintsha impilo zabo. Leyo nto ubenza ukuthi babe empowered, ubenze babe more encouraged, ubanikeza a strength sokulangazelela ukudumisa igama likaNkulunkulu. Ngani? Ngenxa ukuthi uyawa understand ukuthi as umuntu prophetic you are able ukuthi ugqoke isambatho of being evangelistic. Okay, because of time asibambe la. But ke ku WhatsApp group sinesikhathi sokho WhatsApp group, ngaba ufuna ukuba WhatsApp group, inamba yami ithi 07451296820, 07451296882, noma ungene ku Facebook page yethu at Prophetic Wave PS Slindo Madwe, Prophetic Wave PS Slindo Madwe. Noma ke okudlula lapho ngena ku YouTube nakhona uvele uthi nje PS Slindo Madwe. Akhona ama teachings lapho ku YouTube ayinqwaba ukhetho oyithandayo. Naleya namhlanje engikhuluma ngayo iyongena nje manje ku YouTube. So ngena ku YouTube uvele uciphiza usubscribe. Ciphiza usubscribe lapha ku YouTube kwenza ukuthi njalo mangabe si post video uzokwazi ukuthola notification lapha kasekhaya. So lapha kulokho ku YouTube PS Slindo Madwe, kanti ku Facebook Prophetic Wave PS Slindo Madwe, Prophetic Wave PS Slindo Madwe, and WhatsApp 07451296820, 07451296820. Siyama kakhulu ngendlela lesibangaliso. You are blessed egameni likaJesu Kristu. This is your prophet Pastor Slindo Madwe.